Jelang laga melawan Australia 20 Maret mendatang, sejumlah pemain Timnas Indonesia menjalani pemeriksaan fisik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kebugaran dan kesiapan pemain Timnas jelang laga di Sydney dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemeriksaan fisik ini diunggah di akun Instagram @timnasindonesia. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Quentin Jacoba, menyatakan meskipun beberapa pemain mengalami sedikit kelelahan karena menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetapi kondisi mereka tetap baik. We know that we have to manage the program from the players tailored because they have the Ramadan and tomorrow they have a flight to Australia. So it was a good training today, just an activation, just to warm up, just to activate the body, and yes, they are prepared for tomorrow to travel to Australia.